So I whamanuia Samoa le nei as wharaile, ai usi mea whawhonga I tala FOU o lau leitio Polynesia. E a mata I le sauni ngā lotu whaapitoa, e talo si ai manuia mo le masina a tō se tema, lua o luono. O le whamanatunga o le aso o mea sina a Samoa, e tatala I le lotu e whaia I le hola tupulanga I songi, I le aso sāne I tōru se fulu au kuso, lua o luono. Ma whaasolo atua I loa le porkala me le aso ngā fua tōru tasu au kuso. Ta alonga wha Samoa, siva Samoa ta maitai, au awina o le ailau afi, kuara whaino kirikiti wha Samoa ali I mata maitai. O au pito I lunga e wha me savai ma le wha pito I lunga I upolu, o le a whaia ta alonga le malai tona I mato ma vailele. Po o le aso ngā fua, ma ulu ma pese wha le anganuu, ma wha iri wha Samoa. Aso lua mo se tema, ta alonga wha Samoa, wha fifianga wha Samoa, siva Samoa ta maitai, tauwanga ma ulu, ma whaatau pati, ma sasa, tauwanga ai lau afi. Aso lulu lua o se tema, whaalawiloa ina tau ma wha Samoa, e peo wha ausi. Whaalinga o la ei a tamaitai tau vai to avalu, mo le sailia o se tau sala o Samoa. Aso tofi tolu o se tema, tu unga fautasi ma pao ma waalu. E 5 fautasi o le atau sinio, o le tawa e sina, telefoni o le vainu umai manono. A vivi ma le torina me toa mua uta, ma le apia maroons mai apia. Whaino o ta alonga wha Samoa, kirikiti wha Samoa ali I matamaitai, whaalinga a onga, por Samoa nei ngalo. E tolua onga mai sawa I walautongia mo le wha moe. E le ngatai siva matala, ai mai sole laulau ino tala tuu ma solo ata maiti a onga. Aso whareile wha o se tema, ta avale te wina mo tene tau vai to avalu, wha fifianga sui fifiloi. Aso tuana I 5 se tema, ta ilio se lalelei o Samoa, ma le taito o fitua mo taa. O le mea sina festival I le vai aso a tō o iluma, ua whaatulanga mai e tofu le aso mwhatinonga o tū ma ngā Samoa whaawau. Ua tawa awaloa ia I nei e le whalaputuputonga le nua le alofa po le nola. Laptops e wha ma isi masini whaatutunga I le office o le nola. Mo ana whunutanga whaatino I lunga office o ta inga tele vavave. O le fsosoani na tali aloa ia e taitai o le pūlenga le nola. Le sui perestene susunga asuria te pala. Ma ia saunoa, o se tasi lea o vaenga tā o le whaapaanga o le nua le alofa ma le tautai. A o se tālia, o loo whaatupeina le nei whamanuianga. Ma ia whawhitai ai le malo o se tālia, I le fsosoani whaawau awanga lue ngāti na e o loo la tau whaatino mo tangata e eimana o ngatumau I Samoa. Ai o nisi nei o tala, mai le susunga a leilua. E whaamatanga lue ngal malo le wo mai whaatasi, mo le taimi mua ngā lulu e whaatasi e ta pena la lato kempeni, mo le National Drugs and Violence Awareness. O le aunga o le ngā lulu e anga I le a o whaafita uli o tā ua ilunga, ma tonga fiti a o le whaateleina. O whalapot-tonga i o whainga o le PACT, P-A-C-T, po le Prevention Action Community Transformation, ma le NTDV, po le National Task Force on Drugs and Violence. Il whaamtalanga whalawa I tele mtanga ruenga o ainga. O le taimi mua le wo mai whaatasi ai mtanga ruenga nei e whai avantu se au nanga tu whaatasi mai le malo. Pei o le mtanga ruenga o leo ma le ola tui fuataina, o le mtanga ruenga o ainga, mtanga ruenga o le whaamsinonga, ma le mtanga ruenga o le soifua maloloina. Talwe tofu lavo le mtanga ruenga mlana matata e whaatino, fua ilana va ai ili whaale tonu. E va ai leo ili me o tupu. E va ai mtanga ruenga o le soifua maloloina ya afianga o le tangata ili tino mo le mawhau. E va ai mtanga ruenga o le whaamsinonga I tu ainga o whaamasinonga. Ai va ai mtanga ruenga o ainga maanga fsota I ile a afianga o whanau talavou, ainga manu. Peitai o ngā ruenga I olo o tā ua ilunga. Amata ngā ruenga, ua silia le lua se fulu tausanga. Talu na ngā lulu ai whaala po tonga tūma o tila tunuu. Ai maisel SVSG le Samoa Victim Support Group. Po le tō manga moe popua ngā tia whaatasi, ma mata ngā ruenga uma o lo o tā ua ilunga. E aunga lava, I le wha moe tasi. O ngā ruenga whaatino le whaala po tonga tūma o tila SVSG. Ua siti atu I le fausia, o se lotoa whaapitoa le Campus of Hope tona I mato, ma whauwhale nofo e tausi ai whanau mai le pepe I le se fuluwalu tausanga le matua. E ao fia I mateine talavou ua maitanga, ai o tina ma lātou whanau a fia mai sāwanga, I to tonu o lātou lava ainga, whaatasi ai malewaenga I sōtanga I whala au whaasaina, o le 5 vai, ma le leo se wha moe le tamau ainga.
O le taununga le nao sa wanga whaasanga itina ma whanau le tātua tunu. Lewa mo le mawina le apa whaatasi mai ei nei mtanga ruenga le malo. Mo le taimi mua e pe ona ta ua le pepa o whamtanga mtanga ruenga o ainga maanga fsotai. Efeso swani. E tupe whaasosoa le malo antala whaal tupe lu o fitu i matanga ruenga o ta ua ilunga. Mtanga ruenga le soifua malolo ine se lau valu sutolu miliona wha se lau lua suli vafe. E au fiai le 50 afe TALA mo le whala apoptonga o le soifua manuia o ainga. O le mtanga luenga o whamsinonga, wapatu iei le 2 miliona 5 se lau tolu suli maafe iwa se lau TALA. E au fiai le 10 miliona iwa se lau sultasi afe, wha se lau mo ngā luenga whaatino mtanga luenga. Mtanga luenga o leo mfalpuipui ma leo na toifua taina. E ono se 5 miliona wha se lau malvalu afe, fitu se lau TALA wapatu iei. Ai mtanga luengo a inga maanga fsotai, e se lau 2 miliona iwa se lau malelua fe fitu se lau TALA. Ma whaatso atuai, mai le nātu petele, le na le lua se lau wafe TALA il whala poptonga al SVSG le to manga mue popo ngatia. Ai se lau se 2 miliona afe, 5 se lau valu se 1 se lau TALA, mo le pulengo ati nae, mo i tu malo Samoa. Ma tofa i neile o mai whaatasi. Mo le taimi mua o mtanga ruenga e whao ta ua ilunga le malo. E ngā lulu e whaatasi tonga fiti le whaale tonu tau i whala au whaasa, ma sa wanga. O le ngā ruenga whala au iloa e amata whaasolo, i le motu nei o upolu le maasina FOU o September, o le tausanga le nei. Inisi o TALA o i tū mata ina o tau o le manga o le asa whaaptoa le Universite o le Pasifika i Alafua. O le awa iatu iai o whanawa o ngā whaasolo i tausanga whaayu i kolisi o loa o ngai. Mo la tau mo le mawina la asanga o le awha solo tu iai le mawalulunga o tulanga tawa o onga. Ai o awa no o tatala mai mo la tau e whatuanga i iai o la tau lumana i whaalea o onga. Le University of the South Pacific Samoa Campus Open Day lu o luono. O se awa noa e wa ai mai lo ai wha manuanga maua o la tau vai taimi. O vaenga na tuli e whana wa onga iau fia il ploketi whaatu pel malo Australia. I le whaatu mauma whaalelei o tulanga tau whaatuanga. Ai ole mawai, ole ngā lulu e whātasi o whanawa o ngā mawhai whātuanga. Peta ole Open Day ole nei tausanga le USB, ole amana tua pea il whaalingo whaafifianga whaalenga nuu. Mai asosi SS ai o li imtamaita i mai atumotu le Pasifika, olo oa o ngā mai i Samoa. Ole so tanga o whanawa o ngā nā siasiatu li lotoa, mawhai a o ngā, ai omta upu o oina, o polkalame malwhaasoa maua le nei vaiaso. Mamoli ai le whaaftai el pulenga le USB i whanawa o ngā oma na awa yatu o whaia onga o ainga o woma e masani o whaalapo tuputonga SS sa awa yatu mtu atu le tau au le wha moe o le Universite o le Pasifika i saute le ua whaai uai ma le manuia. Ai o tala nao le nei tula, manuia le nei Australia.